Hello Sophie Ulenau, Echi ka channel hen ve abiver so zo se na bon chawen ni ko pha. Tuni hin thu sim kon na sim kinu hitin. Echi thu sim cha hile. Manji the Mountain Man kiti 2015 a release an ekibol hechi film hi review na bol diu he. 1960 la hin Dasrat Manji kiti pa he Galor kiti khosung khara hin Delhi state sunga hin ana cheng ina hi. Echi kho hi ne le cha hol na zong ha sa ta hin chukyo hi lowin echi kho adinga hi bazar kai na ding mun chong agam la in a kho chu mulin ta khan hin adal tan kin in echi kho mi te din taw a chi na ding a ha sama ma jeng in echi mul chu apel te te diu angai jin hi echi mul sang ji chun echi kho mi te chu taw sunga a chi diu ting le kilometer som nga hi keng lama azo jing diu ngai hi a film hung ki pat hin Dasrat ki dipa hin apum changa thisan mat hen hun in ichimul chu songa semin a hin huwa awang se na tu ho chu ichimul ji chu hi tin amul chu angoi nei nisa asat wal ji chun asung se ho le mula sung ho chu aki hit kha tu nahi le aki hit kha akunin me ahung kung do in ichimul chu akata nahi ahumi te chun Dasrat chu anoi si win mingol pan na be nahi bo yetin sung ho po asep jiwi nahi ahin la khomi ten asai se na ho chu don se enjong anei pun hichimul achun ato ding dol aki to tho tho nahi Dasrat in ipidinga hichimula sung ho hi a het ki eke a hibanga he aboi pi ham ti chu ahin khu thu sim chi sa ho ana vewite Dasrat hi musafar kiti in sunga ping anahin Hindu te le India ka system adya anim nung pen mi noi si pen a hi ven hi ama ho chon nangai dolin chapang cha hi lai in Faguna Devi kiti numei chapang khat to anaki cheng honi nahi Dasrat hi chapa chang khat hi ku hiloin aphunga simlinga jong phungnim nung pen te a na layo nahi Dasrat pa hi ichi a chen naw ko hau sapu mukhya kiti pa ina hi su banga natonga sumlo ji hi hau sapu mukhya kiti pa hi upper caste ho ahin khusung adya alam kai pen hi Dasrat te ho hi su banga anei ji hi Dasrat pa hin hau sapu koma sum anabat lai nahi ahin la sum thui hola sum pi zo si jong anale sa zo tapun hau sapu in asum la ale sa zo lo ho hi akeng a thi kil a het pi ji a got na ana pi ji hi Dasrat pa in jong hau sapu koma ngai dam athu min ahin la hau sapu chun acha pa chapang pa chu Dasrat pa chu mola azep sain kichip nan anei sai nahi hau sapu chun Dasrat chu aina su na tong din asai nahi aji chu apan asum la asa zo ta lo ji hi apan jong Dasrat chu pumtho in hau sapu se cha bolding in asol ta nahi ahin la Dasrat chu anom pun khosunga konin azam mang ta nahi iti chun khopi sunga chin song mai hol kila anamun kharahin na atong ta nahi chapang cha hi jing jong le akhin su na ding a chu na to te angai nahi kumsagi zohin von hoi ta ta ki von in von hoi ta ta ki choin a khowa ahong ki le ki ta nahi a khowa chi na ding gare anga na mun chun nonga mel hoi ta khat hi amun adei le jing nahi ahin la a het kha mi hi lo je in a ha ge thopi pu nahi hechi khomi te chu ki pa nan adim jeng tawen alam le jeng tawen nahi aji chu government in dan tha khat hin sim do tan India a caste system ti chu zat lin zat neu ti a ki khenna ima umlo a thakhana khom a ni khom don khom thei ta dingu ti a hi ahin la zat lin a ki he upper caste mi ho chun a temple get ho chun anga oven zat neu ho chu lu sa ding a phal pu win hi chu tia lampi la alam le na lam an Dasrat in mot ho tu la ki pai chu a ki chut nal in akom a bom bula ho ki zu na dukan chu abo khain athil jo si alen thang na lam in ichi dukan chu mein akatan thil tam pi jong aka hla lo tan hi iti chun in lama chi din ba sung langa akal do tan in jo je ma nonga hoi ta anamu nu jong chu ba sunga chun ahung kalin aga ki thu pi in akai to in hi ichinu to chun ba sung langa ahung to khom anin iti chun a khu chu ahung lung ta na hi ahumi te ho chun Dasrat chu gampa mi na hi sa ovin aji chu ama von tha se ahin ki von ji chu a hi Dasrat in house pu chu amu ma sapen in am ho chu a ko in chibai abu in koi hi a sei pi ta na hi
Hechimi ho chun masanga anazamang chapang pa cha hi he do phanun bo atin avata win hi aji chu ichi zat lin agi yelmi ho chu ato kha ji hi India ka system a hi zat ne hon zat lin ho hi ata saw cha jong ato kha sa ji lo hi dasra jong avo naw ma hole avon ke de du pum chun ina chin apa le loi pai ho aga ki mu pi na hi anu wang chu kum phabe masanga an thi a hitan ahin la dasra in kho sa na jong anei lo hi le kilomi na hi azing in anyaw laya anaki chen pi azinu ding chu aga thum taw na hi ahin la azinu pa chun ananu pi thapun a in sunga kuna zamang ngap cha mi him adin kachanu pe pongi atin ana it pi ta na hi dasra jong lung hang ta in akile gutan ahin la ichi anyaw laya anaki chen pi azinu chu bus station a amunu bus chunga ahung to pi nu a hoi sa anu chu a hi ahin he do ta na hi hiji chun apan iti za da jong le ka ki chen pi te te ding hi atin akigel thata na hi iti chun amani jong gu thimin ahung ki ngai pan hon tan golnop ni khat hi mi pi tam ta la kon chun amani chang se po do honin num ta in agawa le honin hi dasrat in jong sum tam pi a hol a apa alung thlai sa te ding tin akite min hi dasrat in jong azinu ding chu keng a abu jiu hi tabang khat hi alang khat se se cho pi na hi aji chu ania cho na ding sum anei ling zo lo hi ahin la azinu jong chun ki pa ta in asang in hi zan ahin dasrat le aloi agul te ho chu hausa pu te che fa ma chun na atong na hi le mi khat hi che ki hal na mei kong la chun ahung ki lut khata na hi mi ho chun hu do ding a govin ahin la hausa pu cha pa chun aza nu pun mei chu na chen mi wa hi le ichi che ki hal ho chu asu boi ding a hi ati zana la hi na hi Hetimi pa chu meila thiden tan azinu chu apan pi ding be in ha ka in akamin hi dasrat le aloi te ho chun ejipa aloi pa thi pa chu a up na chun zan in zu adonun wan ahin a sileng khana mu win aloi pa thi pa hin e ho sanganu asa zo he tai ati win hi nikhat hi aloi khan in dasrat ko ma hung sei pe in azinu chu apan nam phua mi dang khat to akichen sa tai hung ti na hi dasra jong kitchen namuna chun aga del lunin kitchen na chu aga subuin azinu chu mi dang to na kitchen sa nge nge le khosung mi zo si ka tha ding na hi ve atin azinu chu ahin jam pita na hi committee ho chun ahin dalun ahin la kosung kha na hin akisel honin anaki hu do honin hi iti chun dasra le phaguna chu akicheng honin nom ta in acheng khom hon ta na hi nikhat hi azinu in milim naw sen ho azu na ahin zat lin a ki seimi ho khat hin athil zu na chon ahung in noisi ta in ahung bolin akut ho jong atu pi chu dasrat in ahin mu to in alung hang balin vo atin avotan hi aloi hon jong ahin pan hu bin ichi zat li mi pa chu ha vo in am vo ta bin hi iti chu azinun amun azipa chung alung hang ta na hi aji chu ichi tabang thil hi amani dinga ti zat ta hi aji chu zat len mi khat haus pu banga thanei khat chunga akhut a hal chu khonunga dinga amani dia thilsi hungsu do the hi azan in dasrat in azinu cho zo lungdam go in ahin la azinun nang to ka cheng khom num tapoi atin adal ta nei dasrat in jong azinu chu badung lang chan ge ahin zu in alhem lung oi go in hi hitya akhau jing lai hon in azinu chun naw of thu ahin sei do ta nei dasrat cha ki pa awalin alam leu jing in hi le azipa chan ho ji chun phaguna in jong azipa chu angai dam tan hi ahin la boina na sata in lama anga ajing honi nahi aji chu suna avo pau chun mi tampi ahin puya dasrat chunga phuladinga ungku nahi dasrat amulo phanun aloi pa jinu chu amanta we nahi ajingin aloi pa jinu amat nu thidung chu khosung a tuikul chunga chan amudo nahi azipa chu alungna be se jingin ichi azinu lungdam sa cho ahin pu in a in sunga chun akoi in pum chun mezin ahal hata nei lako zo hin phaguna hi ni khat tui kula tui thala achin a hetman lo in tui kula chun ahung khilut khata nei ama hi naw so na in hin pha hetan iji achu atui thal jong dom zo talo a tui la a khilut ten nei tai akoma tui thal ding kon sop ding nupi ho chun aboi pi un phaguna in tui kul sunga chun chapa khat heng den ta nei kum khat zo hin dasrat jinu hin naw apop kin in tu chungwang nu mai hita ding in akinem thoni nahi
azia chawa anading sumlo din dasrat jong akhokinai pi khana hin ache na hi alang khan a azinun in sung na to ho atong in achapa avet kol to komin hi nisi le mulanga chun tui aga thal ji na hi nikhat chu tui thal a china a lampi akil ho pel in mula chun akitang fata na hi dasrat in jong athu azan ahin delin athun chun azinu chu thisan adim jing in ahin la ama chu thinai pun anahing na lain azipa koma mul hi asang be se in ka kal zo lo hi tin ha sata in ahin sei do in hi dasrat le aloi pan jong hospital adin azinu chu hichimula chun ahin po hon tan ahin la lampi a thisan atam lon wal je in hospital alhun un chanu khat hing in ama wang athi pai ta na hi dasrat chu alung nama ma jing in azinu thi chu hichimul chu ango in hichimul lai lung ta hi lampi lamlin khat kasim do ding hi tin akite min hi hichinni ake pa chun mula chun ahung jin se chalin ta khara hin sung ho chu a khian goi goi chin hi ani khoni ni hin he che kho wa chun politician khat hi ahung in he che pa chun journalist alaksa ki ti khat jong hi ahin ki pui na hi mi zo sen dasra thil bol gut chu thil hi thei lo ding a hi ativin anui sat na hi ahin la he che journalist pa hin he che pa thil bol gut hi lunglut asan a hi kumnia chi tan 1962 a hi tan dasrat wang alung hladi pun ni se in hichimula chun sung ho cho khian goi goi jing na lai na hi apan jong ina aum ta dingin ahilin khosung mi ten jong tot no nan anei un ahin la dasrat wang alung tup le akitep na chu alhadi pun hi hiti chun mol chu a ho pi jin aloi phata dan in anei na hi kum nga zo hin 1965 hin dasrat jong asam le akamul kisana sau pi pi phatan ahin anato angadi pun hi anato chu nyau khat wang aki khial deu tan ahin la mulai lung su nim a lai la alam pi sim ding ti chu mihim khat se adia thil hi thei lo khat hi ni khat hi anato na a song ati chot pel je in ahung ki sukha in hi azanin apan anato anga a mun khat a nato na khat aki hol din a pho in hi apan a pho jing chu angai kho wal phat in molanga chun bu khat aki sa in lama akile talo in agi den ji ta nahi kum nga zo hin journalist pa cho ahung kin in hi le dasrat in hichimul alam len sim ding anago jing na la in ipiji mong mong a hilaya hi lam lin sim go na him tia ado do jing phan hin dasrat in jong lunghang ta in tas mahal ka sa go rahi ati pe nahi kum gup zo hin anato chama chal the in hichimul khatlanga kon khatlang hlun na din pungka khat ho achom jep ta nahi khosung mi ho chun ki pa thu ase in itilam pi hi nangmin kaput sa diwa hi ati pi un hi achanu chun ni si in apading in anahung tha pi ji nahi alang khana apa chan atu te ni mo se awa awa jing le achapa dasrat in ase engai lo ji chun tu te ni chu apa dasrat kom adin ada tha pi ta nahi dasrat in acha te ni wa na ding sum hol na in ichimol ki ka chun mi ho von le thil le lo ho apu pi jin sum alo jin hi hlapha web zo hin ichi kho achun kial hung latan ko sumi pi zo sin kho ada la taw in mun chom choma achi taw in hi dasrat wang achi do pun ato ban jong atong jing in hi hiti chuni hlom ke in ni sanuya tui bein na atong jingin ni pha web zo hin ni sa sat wal ji hin ko sung tui kula tui thal in agachin ahin la tui anakang ta na hi ichi wel sunga chon alunin adap jep ji chun hi a chun azan gi den ta na hi hiti chun anato aban tong zom jingin azing hin ko hom khat hi achou do in ato achun tui ana um na hi ichi tui chu adon in mul ko ma chun ki pa thu sei na hi ni khat ma chu anato na a gul khat hin akyang ko pi a hin chu pi kin in azen na ding lo le ai aum lo ji in akyang ko pi chu atan thapai pai ta na hi ana thuklal ji chun ho helowin ana I muden tan ahung kha do chun gu ana zu ta na hi hiti chun khumi pi te jong khosung ahung ki le ke tawin dasrat jong ain ko te to akimutu ki tawin na hi ana to amachal ho amu do chun apan jong ngai dam aki thumi na hi zan kha to ho sapu chu mi phalo hon ahung bulu na hi hicha kino tu nalam chun dasrat pa jong mei thalin akap hawin amunin athiden ta na hi nikhat ma cha journalist pa cha hongin dasrat na to chu news a so ding atin lim ahung ka mi na hi dasrat in
na ato pat akun chun kum som lani a che tan election kun a hi ze in Prime Minister Indira Gandhi jong vote hall in hi chi kho nai lam taung khana hin aung in hi dasrat in jong hi chi lam pi sim na a ki tho pi din a thu min hi a hin la limbo akila pin ato na ding sum chu ola api din a sei na hi khosung mo putha apa chan hi chi lam pi sim ne dia sum ki pi lak som ni le lak nga chu government a kun in anala in dasrat pilo in ama in anaki koi tu ta ne hi dasrat in hi che sum chu la ding a section office a agachi achun thilum dan ho a hin he do in a hin he chin ta ne hi hiji chun house pu kom a chin agathum ta na hin la to nuk nan an nei be min a hin hiji chun delhi a chin prime minister nu koma gathum din a chi ta na hi train chunga jong to naman ding anei lu je in train a konin a hin no do ta in ipha chan keng in delhi a hin zon ta na hi thakhat lampi a hin zo zo hin delhi hong lung tan a hin la police hon noi si taina na bolun prime minister nu to akimu sa ta pu bin hi lampi dang anei ta lo je in lam hong kile ke tan ato ban tong din om tan hi a hin la tun wang achang se ai tapun homi te mi tampin jong ahung to hu bin lampi sim do te ding angai tu bin hi a hin la lang khana hau sapu tha pa mi phalo pa chun akiba pi police phalo phabe a hin pu in dasrat chu government thil atong kha e tin ama sa ta nei zelom sung chun dasrat dim kinep na anei tapun a hin la anung zui tampi hon protest abolun dasrat ki hla do na din ha ta in adau dal ta ve nei hiti chun police akon hla do hitan chomlo ka in anung zui ho si si to ichimol chu alai hla un lampi lin ta le num ta asim do ta ve nei ichi lampi chu fit zathum le som gu asaw in fit som ni le nga athu in fit som thum a lin hi kum som ni le ni a hin boi pi zo hin ichimul lai lung a lampi chu asim zo ta na hi hichu dasrat in azinu thinia anaki tep na ji a chu azinu ngai lut vet sa na a anapol hi achainan committee ho chun lampi tha nei u ki panan hiti chun alam hom mun nom ta in akipa hom ta ve na hi